Il-Prim Ministru Robert Abela nawgura uffiċċji ġodda tal-Grupp Ryanair f'Malta li wkoll qed jospitaw lil ħaddiema tal-kumpaniji sussidjarji Malta Air u Lauda Air. Dan l-investiment se jara żieda ta' 70 karriera ta' kwalità fuq isma varji tal-kumpanija mill-inġinerija u r-riżorsi umani sa dak finanzjarju. B'hekk b'kollox il-Grupp Ryanair se jkun qed jimpjega mal-500 ħaddiem f'pajjiżna. Dan minn barra investimenti oħrajn li diġà twettqu mill-kumpanija li bħalissa għandha 8 ajruplani bbażati f'Malta b'ajruplani ieħor ordinati li mistenni jingħaqad magħhom fi żmien li ġej. Ma dan fir-Reġistru Malti tal-Avjazzjoni hemm mal-200 ajruplan tal-kumpanija reġistrati f'qasam li bkollox iħalli ma' 600 miljun euro fl-ekonomija kull sena. Wara li jiltaqgħu tkellem mal-ħaddiema tal-grupp il-Prim Ministru Robert Abela qasam l-apprezzament tiegħu għall-fatt li l-kumpanija komplet tinvesti f'pajjiżna u deskriva dan bħala eżempju ieħor ta' fiduċja f'qasam li kull ma jmur qed ikompli jissaħħaħ. Ma' ġurnalisti Dr. Abela tkellem dwar kif dan l-investiment jikkumplimenta x-xogħol li qed isir biex is-settur tal-ospitalità lokali jkompli jimraħ. Dawn is-setturi huma wħud minn dawk kollha li waslu biex pajjiżna irnexxielu jirreġistra l-akbar avvanz f'indiċi globali dwar l-investiment dirett barrani fl-ekonomiji kollha fid-dinja kif imħabbar minna l-erba'. Iżda ma' dan l-istazzjon enfasizza l-effett li tal-investiment qed ikollu fuq il-ħolqien ta' karrieri ta' kwalità fis-suq tax-xogħol Malti. Timmera fil-jaruħek illum tkellimt ma' inġinier li qal inti prim konġejt il-seduta ta' gradwazzjoni tagħna sentejn ilu. U s-suq tax-xogħol fli fih studjaw ħatfu mill-ewwel, assorbih mill-ewwel, baqa' jistudja u kompli javvanza. U dik hija xi ħaġa li verament taffaxxinak li għandna suq tax-xogħol illi dak kollha li jistudjaw f'settur partikolari jirnexxilhom jaħdmu f'dak is-settur. L-istess sentiment kien espress mill-kap eżekuttiv ta' Malta Air u Lauda Europe, David O'Brien, li qasam magħna l-ħsieb wara l-espansjoni tal-kumpanija f'pajjiżna. Malta continues to be a business-friendly environment with readily accessible and responsive government institutions. From an aviation point of view, we have a firm but fair regulator, very competent, and as a very large airline group, we welcome rigorous oversight, which we get in Malta. Also, Malta has a great talent pool, not just Maltese, but also many ambitious and talented people from all around Europe attracted to life in Malta. But I am pleased to say in particular how our Maltese recruits are moving up through the ranks to very high positions within the Ryanair Group.